Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Katanat agriculture jangka sarkar Meghalaya kala pelong ya ka World Honey Bee Day haka khat khandai tarik unailar ha phalau jangka Integrated Agricultural Training Center ke badan Hanrio Mer apa Shillong ha ka bad gispa ngot kinong rep bat kinong ringap na keleng saudong ke jela kilawan banyadan bentalang kani ke sien ke beningkong bala pelong ya kani ke jing rakhe ka bayadai bat ke jing ringap kat kom ke jing betha da ka sarkar keme da ka pelong ya ka seminar ban kintiu ya ka jing ringap bat ban penslur ya kinong rep bakin ya tre ya kani ka kam ka bolong shibenta jong ka jing peniar ya ka kamai ka ji kamat jong seminar ka dai beekeeping for livelihood and sustainable agricultural development uba RV Lingdo Menteri Ketnat Muda ubalong ru UMLA ka Milliam constituency ulalong kongsan hakani ka singi ringkat ka jingadan lang ikong NM Nampui Sekretari Ketnat Agriculture ikong DCM Yong Director Ketnat Agriculture URS Gill Assistant Conservator of Forest bat kiwe ki kendram kilendan bat ki officer laong baka ngap ka ka dawai ba ka baki beriau kilalap nadu handai kuma bat kalong ka bayak yo hadu kata-kata henry khamyar dok paho eka kumta la dei bangkin tie we kani kakam khnang ba kan ajing mentoy kinong rap badru ikitu ki penan kam eka hagani kisngi jong ka lempong ya mer halor ka kam ringap kinong kren ki kinthop ikinong mikhamat jong ka ICR NER Umyam ka RRTC Umran ka North East Slow Food and Agro Biodiversity Society bat ka DCIC Shillong nakaliang jong kinong sang kam shimet pat kila keren halor ki jingshem jong ki haba kila shem ya ka kam ringap bat kumno kiri bat penan kam ya ka ngap kumju ru kumno ki penyak yo ya ka kini kinong keren kiwan Nagaro Hills West Khasi Hills Southwest Khasi Hills East Khasi Hills Ripoy District bat kumju ru nakanong ba Shillong kemen banedon na bapi hamne ban irakhe ya kene gaski World Honey Bee Day kaba sarkar India ka perno mata gaski haknai dari gubernur Yogas bahkan nongga kesi bangin kenma bangin yauni u kenja kenyang u bakongsan hadung kata-kata ya kejungi menjungi lada nila apan penroi yauni u ngap kemudian nipen tikna bangi kikun benreu ngiru minang yesa ane posla pakai nama ba uni u ngap ugai uba penentua itu kata-kata ya kerap keriang ngatrai king ginong rap ikam tebha henry boros kata keri jungi ayo rap ngap takumala keren ginong keren sekma kalomba nyimpat rap hagejuk patmai ta ginong rap hagejuk kebarim ginong ri ngap hagejuk kebarim dengan ini ke training ke bapio menta nangai kinong ya phatno kini apado mendadak training bapio kijingi kai yang kini beri belakam syarhan kumno bandingap kum rujuk mata. Is one of the easiest